Oh, yes. Stop. Ai, start. Stop. Yes. Ai. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Start. Ah! Stop. Ah! 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 Start. You can start. Stop. Ja, you can maar stop. Yes! Zie. Ah, Start. waarom seer gemaakt? Door regtingsarms vir squats. Hy is way beter hy pak push-ups wat jy doen. Ek use momentum. Ek use momentum. Sien nie. Use nie momentum nie. Use momentum. momentum. Can you combine it as you offstands en me stop? Ek use nie momentum nie. Can you combine it? Because ek is in 'n watse naam in 'n push position retard. Exactly. Jy meen ek use momentum nie. Nee, as jy normally gaan ze sê, dan gaan jy momentum. As ek normally gaan ek use nie momentum nie. Wat moet ek momentum use? Dan sal jy able is om te push-up te doen, 3 seconds te wag, push-up te doen, 3 seconds te Jy wag. gaan dan letjie kan 20 van hy doen nou. 20 normal push-ups. Nee, 20 stop, wag, 20 stop, wag. 20, stop, 20, soos hy of Ja. 1, 1 tot 20. 2, Ja. 3, Ja. Tot 20. tot 20, Under a minute. under a minute. Ja. Jy sal maar sê van om te stop, nee. Nee, jy moet stop in die middel. Oh, so In goed. die middel of af die grond, ja. Okay. Jy kan nie daar stop. Ai, ding het lang al weggerekord, dat ek sien kan ek dit doen. Kom. Okay, gaan sê wanneer jy moet stop. Ja. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Start, stop. Start. Stop. Start, stop. Start. Stop. Start, stop. Start. Stop. Start. Stop. Start. Stop. Ah, dat is niet. Moet logen gaan. Nee. Hoeveel was het? Hoe lang was het?